Poštovani mediji, uvaženi građani opštine Petrovac na Mlavi, koristim priliku da vas pozdravim u ime Opštinskog odbora Narodnog pokreta Srbije u Petrovcu na Mlavi i u svoje lično ime. Ova konferencija za medije trebala je da bude sazvana odmah nakon treće sednice Skupštine opštine Petrovac, međutim, zbog naših profesionalnih obaveza i proteklih praznika uspeli smo da se tek ovih dana okupimo i da budemo svi na okupu kako bismo vam se svi predstavili danas. Na ovoj konferenciji predviđeno je da vam se obrate svi odbornici naše odborničke grupe, a nakon naših izlaganja imaćete mogućnosti i vi da postavite određena pitanja ako ih budete imali. Na početku dao bih reč doktorki Dragani Vučković, koja je bila i nosilac naše liste, doktorka Dragana Vučković, Promeni sadašnjost, Miroslav Miki Alesić. Doktorka, izvolite. Hvala. Poštovani žitelji opštine Petrovac, želim da vas pozdravim i da vas podsjetim da Narodni pokret Srbije ima 5 odbornika u Skupštini opštine i 8 članova u opštinskim odborima. Dragan Stajić je u Odboru za rad i razvoj mesnih zajednica. Slaviša Milanović je u Odboru za društveno-ekonomski razvoj, privredu i financije. Dragan Jovanović je predsednik Odbora za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti. Marija Trailović je u Odboru za socijalna pitanja. Predrag Vujović je u Odboru za poljoprivredu i razvoj sela. Sreten Marković je u Odboru za administrativno-mandatna pitanja. Aleksandar Petrović iz Dobranja je u Odboru za utvrđivanje predloga naziva ulica i delova naseljenih mesta. Ja sam predsednik Odbora za borbu protiv korupcije. Ovim povodom želimo da vas pozovemo da nam se obratite ako imate problema iz ovih oblasti. Na primer, ja sam predsednik Odbora za borbu protiv korupcije, u odboru se nalaze i predstavnici iz drugih političkih partija. Do nas su došle informacije da je bilo nepravilnosti i malverzacija tokom javnog poziva konkursa za dodelu subvencija u okviru programa za poboljšanje energetske efikasnosti u opštini, odnosno konkretno za dodelu sredstava za obnovu stolarija i toplotnih pumpi u kućama i zgradama. Međutim, to su samo nezvanične informacije i mi ništa kao odbor ne možemo da preduzmemo bez konkretnih prijava. Možete lično da nam se obratite, a možete da nam pišete na mail nps.petrovacnamlavi@gmail.com. Takođe vas pozivamo da ako postoje teme o kojima treba raspravljati u Skupštini, iznećemo ih kroz odbornička pitanja. Sa tim u vezi pričat će moje druge kolege i dajem reč Draganu Jovanoviću. Ja ću se na početku predstaviti da bismo izbegli neke eventualne zablude. Moje ime je Dragan Jovanović, ja sam diplomirani saobraćajni inženjer Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, Državnog Beogradskog univerziteta. Inače, privremeno radim kao nastavnik u osnovnoj školi, predmet informatika i računarstvo, poslednjih 20 godina. Što se tiče naše lokalne vlasti, u proteklom periodu bilo je mnogo događaja i dešavanja, od kojih su neki bili ozbiljni, neki smešni, a neki tragikomični. Ja ću u ovom obraćanju da se poslužim podacima iz izveštaja o radu opštinskog pravobranilaštva za 2023. godinu. Konkretno, radi se o isplatama odšteta koje su pričinili psi lutalice, psi koji nemaju vlasnika ili napušteni psi, možemo ih nazvati kako god hoćete. U 2023. godini napravljeno je 50 vansudskih poravnanja u iznosu od 1.390.000 dinara, što znači da su u proseku oštećeni građani dobili negde oko 27.800 dinara. U istom periodu desilo se 16 sudskih poravnanja, znači oštećeni građani koji nisu pristali na vansudsko poravnanje, nego su svoju odštetu tražili redovnim sudskim putem.
Trenutno postoji 20 podnetih tužbi, od kojih je 6 pravosudno okončano i po osnovu njih je isplaćeno 1.203.400 dinara. U ovom slučaju svaki oštećeni građanin je u proseku dobio po 75.000. Na sve ovo plaćeni su i troškovi sudskog postupka, obzirom da je naša opština ta koja je izgubila spor, u iznosu od 411.100 dinara. Šta reći? Znači, poruka je jasna. Sudsko i vansudsko poravnanje nisu u istoj ravni, kao što možete videti po nivou isplaćenih odšteta. Znači, poruka je jasna. Kada saberemo sve ovo, ispada da se u 2023. godini desilo 70 slučajeva u kojima su psi lutalice, napušteni psi ili psi bez vlasnika, načinili štetu našim građanima. Ja sam ubeđen da je najveći deo od ovih 70 slučajeva, verovatno i svih 70, da se radi o ujedima. To znači otprilike da se na svekih 5 dana desio po jedan incident. Ukupna cifra koja je isplaćena po osnovu nastale štete je 3.004.500 dinara. U istom periodu, znači u toku 2023. godine, za usluge zoohigijene, u stvari usluge hvatanja tih pasa i njihovog zbrinjavanja, potrošeno je 14.032.800 dinara. Kako neko reče u šali, nama se više isplati da ukinemo fond za zoohigijenu i da taj sredstva prebacimo u fond za isplaćivanje odšteta, jer će nas to jeftinije koštati. Čisto radi poređenja ovih cifara, dužan sam da napomenem da je u istom periodu, znači pričam o 2023. godini, budžet za poljoprivredu iznosio 12.800.000 dinara, sa napomenom da je poljoprivreda jedan od dva glavna pravca razvoja naše opštine. Znači, odnos ovih cifara govori u prilog tome da nešto nije u redu. Ne može se u isto vreme izdvajati 14 miliona za preventivu i hvatanje pasa, a da se u istom periodu kroz odštetne zahteve isplati 3.004.500 dinara. Znači, ove dve cifre isključuju jedna drugu. Na kraju, da bi izbegli nesporazum, ja pohvaljujem rad opštinskog pravobranilaštva, jer znam da su dali sve od sebe da ove odštete budu što manje i da što manje odštete opštinski budžet. Međutim, smatram da to nije rešenje i da u nekom narednom periodu, naročito u toku 2024. godine, kada su za sve ove namene izdvojena daleko veća sredstva, moramo povesti računa kako se ta sredstva troše, u koje namene i na koji način. Zahvaljujem. Dobro večer svima. Ja ću da vam se obratim povodom dva odbornička pitanja koje je podnela naša odbornička grupa. Jedno pitanje je bilo u vezi sa nabavkom mobilnih telefona. Ugovoreni iznos za mobilne telefone je bio 12 miliona, vrednost mobilnih aparata koje je opština nabavila je 7.200.000 bez PDV-a. Znači da će mobilni aparati građane opštine koštati 8.600.000 dinara ili 80.000 evra. Mobilni aparati koji su nabavljeni su sledeći: Samsung A13 10 komada, Samsung S23 12 komada, iPhone 14 6 komada, Samsung S23 Ultra 1 komad, Xiaomi 11 Pro 10 komada. Iz ovoga vidimo da su nabavljeni premium modeli mobilnih telefona i veliki deo njih je završio u kabinetu predsednika opštine. Samo trenutak da pogledam, mislim da su 6 ili 7 završili kod predsednika opštine.
12, je li tako? Znači, kabinetu predsjednika opštine je završilo 12 mobilnih telefona, u Skupštini opštini 9, u opštinskom veću 6, u opštinskoj upravi 14 mobilna telefona. To je prvo odborničko pitanje. Drugo odborničko pitanje je nabavka laptop računara. Znači, nabavljeno je prošle godine 20 HP laptop računara. U odgovoru koji smo dobili, 3 su u funkciji, 17 su u rezervi. Gde se nalaze, ne znam. Hvala. Dobar dan i sa moje strane. Ono što je aktuelno pitanje i što je bilo aktuelno i u prošlom sazivu Skupštine, to su ti, da tako kažem, famozni besplatni udžbenici za učenike naše opštine. Naime, na poslednjoj sednici Skupštine opštine Petrovac na Mlavi usvojen je predlog da se izdvoje sredstva iz budžeta za besplatne učenike, samo za učenike od 1. do 4. razreda. Moram da kažem da to nije ideja trenutne opštinske vlasti, da je to bio predlog opozicije još prošle godine, kada su pre početka ove školske godine poslanici opozicije, odnosno odbornici tadašnje opozicije tražili da se donese odluka o besplatnim udžbenicima, rekli su da je kasno, da je taj predlog kasno stigao, da je on čisto politikanstvo i tako dalje. Međutim, sada su imali daleko više vremena da se organizuju kako bi taj predlog bio usvojen. Šta je sada bio izgovor? Nisu mogli da usvoje predlog opozicije da svi učenici u osnovnoj školi u našoj opštini dobiju besplatne udžbenike, jer nisu predviđena sredstva na toj poziciji u budžetu. Takođe su pretili sa govornice da ćemo učiniti krivično delo ukoliko izglasamo taj predlog opozicije da se opredele sredstva za sve učenike naše opštine u osnovnom obrazovanju, što je naravno potpuno besmisleno. Naše pitanje je zašto nisu predviđena sredstva u budžetu, kada je već taj predlog postojao i u prošlom sazivu. Odgovor je da je naš budžet jako mali, da sredstava nema, međutim, već je bio jedan rebalans tog budžeta, a ovaj budžet sada je usvojio privremeni organ, što takođe budi sumnju zašto se žurilo sa usvajanjem budžeta kakav god daje. Predlog opozicije je bio na početku sednice da se ta tačka ostavi za neku drugu sednicu, jer nam se činilo da nije dovoljno razrađena, da nisu dovoljno informacija dostavili iz Skupštine na razmatranje, da postoji prostor da se ta odluka preinači, da se o tome razgovara, da se pozovu relevantni stručnjaci, nastavnici, direktori ponovo na razgovor, da se nađu sredstva u budžetu, međutim, taj predlog je većinom odbornika odbijen. Takođe je naš predlog bio predlog našeg odbornika Dragana Stajića da se i odbornici odreknu svojih dnevnica kako bi se sredstva našla za udžbenike. Naravno, to je, da ne kažemo ismejano, ali odbačeno kao neosnovano. Vladajuća koalicija je obrazložila da oni vode domaćinsko poslovanje, da ne mogu sva sredstva biti odvojena samo za jednu stavku, da ne može da se kupe udžbenici za sve učenike, jer treba da se rade seoski putevi i tako dalje i tako dalje. To vam je po onom principu hleba i igara, što će reći kao kada porodica planira svoj mesečni budžet ili godišnji i kaže ići ćemo u bioskop i na vašar, ali nemamo para da kupimo deci udžbenike. To nama tako malo izgleda. Naravno, mi predlažemo da se preraspodele sredstva, da se uradi rebalans budžeta, da silna udruženja, sportski klubovi i ostali korisnici opštinskog budžeta, koji naravno treba da budu korisnici, da se njima smanje sredstva, da bi se ta sredstva preusmerila na nabavku besplatnih udžbenika za sve učenike naše škole. Naš cilj jeste da odredimo prioritete. Sad vidimo da nam prioriteti nisu isti. Dakle, mi smo ovde i da prenosimo poruke i pitanja i naših sugrađana kojima je zaista ovo pitanje bilo jako važno i mislim da bi time svi pokazali veliku društvenu odgovornost da smo taj predlog usvojili. Nažalost, mi smo u manjini i većina je odlučila da para u budžetu nema. Samo da vas podsjetim, manje opštine sa mnogo manjim budžetima su obezbedile besplatne udžbenike za sve svoje učenike.
Poštovani sugrađani, na kraju došao je red i na mene da vam se obratim. Kao prvo, ova konferencija za medije sazvana iz dva razloga. Prvi je zato što mi kao odbornici imamo odgovornost prema našem stanovništvu da ih uredno i redovno izveštavamo o svemu onome što se dešava na sednicama Skupštine opštine, i kao drugi razlog je što mi kao opozicija se na samoj sednici Skupštine opštine uopšte apsolutno nemamo isti tretman kao predstavnici lokalne vlasti. Na poslednjem zasedanju Skupštine imali smo problema sa načinom na koji je predsjednica Skupštine vodila sednicu, te joj se ovo puta i javno sa ove konferencije za medije obraćamo. Uvažena predsjednica Skupštine, u nekoliko navrata su funkcioneri lokalne vlasti završavali rasprave naših odbornika svojim izlaganjem iznoseći nepotpune i netačne informacije. Pošto vi, kao predsjednica Skupštine, nedorađenog Poslovnika niste dozvoljavali da na te dezinformacije reagujemo, time što nam niste davali mogućnost replike, javnost je mogla zaključiti da su one istinite. Na taj način se direktno uticalo na verodostojnost izlaganja naših odbornika i obmanjivanje javnosti. Sednica Skupštine može da se vodi na dva načina: tolerantno, opušteno, uvažavajući kulturu dijaloga, poštujući činjenicu da je Skupština opštine Petrovac jedina zvanična institucija gde predstavnici opozicije imaju mogućnosti da iznesu svoje stavove i da ih brane. Međutim, može da se vodi i na način da bude netolerantno, napeto, uz zloupotrebu ovlašćenja, slepo držeći se svakog slova manjkavog Poslovnika i u nespretnom balansiranju između političke funkcije i partijske obaveze. Na nama je da kredibilitet svojih stavova i izlaganja ubuduće branimo svim raspoloživim metodama. Ukratko bih samo napravio osvrt na 3 sednice Skupštine opštine koje su održane. Na toj prvoj sednici, koja je bila i konstitutivna, naša odbornička grupa uzela učešće u radu kad se govorilo o svemu onome što je lik i delo predsjednika opštine Petrovac na Mlavi. U svim tim našim izlaganjima, obraćanjima izneli smo niz nepravilnosti i zloupotreba funkcionerskog položaja kako i predsjednika opštine, tako i njegovih bliskih saradnika. Naravno, postavili smo i pitanje predsjedniku opštine kojim se to kompetencijama vodio kada je birao ljude za opštinsko veće. Međutim, nismo naravno dobili odgovor na to pitanje i sa velikom strašću i zadovoljstvom smo ih podsjetili na etički kodeks ponašanja funkcionera koje oni svakodnevno krše gotovo po svim tačkama tog pravilnika. Naravno da oni imaju obraz debeo kao đon i da te kritike ne dotiču njih i da se oni trude da samo što je moguće više iskoriste svoje funkcije kako bi lagodno živeli, isticali i uvećavali svoje finansijsko i materijalno stanje. Pored te prve konstitutivne sednice, na trećoj sednici Skupštine opštine goruća tačka dnevnog reda bila je i tačka oko besplatnih udžbenika o kojoj je moja koleginica Marija Trailović iscrpno govorila. Ja ću samo da napomenem da smo se mi uključili u tu raspravu time što smo se potrudili da ukažemo na to koliko je to zaista jedna nakaradna odluka, ali smo se potrudili i da uputimo apel i predsjedniku opštine i svim lokalnim funkcionerima, dajući im primere odakle sve i na koji način mogu da se obezbede sredstva za besplatne udžbenike. Naravno, ja kao neko ko je dugo godina u sportu i kao profesionalac, morao sam da se osvrnem i na budžet o sportu koji iznosi za ovu tekuću godinu 68,5 miliona dinara. Najveći korisnik tog budžeta je fudbalski klub Sloga, koji dobija 14 miliona uz 1 do 2 rebalansa budžeta, to će sigurno da izađe i mnogo više. Da ne bi bilo nekih zluradih informacija, moram da kažem da Sloga, zahvaljujući tradiciji i godinama postojanja, svakako zaslužuje da igra Srpsku ligu. Sloga je nekada igrala Srpsku ligu u vremenu kad je Petrovac imao puno kvalitetnih i izuzetno jakih fabrika poput Javora, Mlava plastike, Kožare, Farme, trgovinskog preduzeća Mlava, voće produkta i tako dalje. Danas toga u Petrovcu više nema.
Sloga je fudbalski klub koji se isključivo finansira i živi od opštinskog budžeta, znači gotovo 100%. Nemamo ništa protiv da Sloga igra Srpsku ligu, međutim ne na ovakav način, ne sa 15 igrača sa strane koji obilato dobijaju ozbiljne plate, kojima se plaća stan i hrana i koji, nažalost, se bore za opstanak u Srpskoj ligi. Znači, ne postoji nikakva odgovornost za ona sredstva i novac koji je uložen u određen posao, jer fudbalski klub je jedno ozbiljno preduzeće gde se vrti ogroman novac, bez trunke odgovornosti ni predsednika opštine koji sigurno daje zeleno svetlo da se toliki novac obezbedi fudbalskom klubu, kao i ljudima koji vode fudbalski klub. Igrati sa 15 igrača sa strane u Srpskoj ligi, samo sa jednim dvojicom igrača sa teritorije naše opštine, smatram da je zaista bacanje para. Nemamo ništa protiv tih mladića koji su došli i brane časno i pošteno na svakoj utakmici grb fudbalskog kluba, ali zaista smatram u ovom trenutku kada Petrovac i sugrađani naši jedva preživljavaju i sastavljaju kraj sa krajem da je to bacanje para. Nažalost, moram i da kažem da u poslednje vreme ljudi koji se predstavljaju da vode fudbalski klub Sloga, koji sede u svečanoj loži i koji nas predstavljaju i na zvaničnim utakmicama i na raznim plenumima, zaista nisu dorasli toj funkciji i nisu dorasli onome što je tradicija fudbalskog kluba Sloga. Tako da moram da kažem, koliko god se to nekome svidelo ili ne, da Sloga nije dotakla dno dna, nego je probila odavno dno dna i da zaista gradska i javnost naša i lokalna samouprava moraju ozbiljno da se pozabave ovim problemom. Ono što je naš predlog, to je da se uradi jedan kompletan reset, da se izađe transparentno sa dugovima koji postoje i da se napravi presek, da se napravi jedan dugoročan plan od 4-5 godina i da se krene u nekim novim putevima. Naravno da se promeni kompletna uprava i tako dalje. U međuvremenu, održana je i redovna skupština Sportskog saveza, izabran je novi predsednik Sportskog saveza, Dejan Rajić, dokazani sportski radnik sa novim svojim saradnicima koji su članovi upravnih i nadzornih odbora i ja im zaista od srca želim puno uspeha u radu. Međutim, plašim se da su te promene kozmetičke promene, samo uprkos tome što je Dejan Rajić zaista dokazani sportski radnik. Samim tim, pošto je na poziciji generalnog sekretara ostao Dejan Milošević, koji je za mene zaista sinonim svega onoga što je loše kada se radi o radu Sportskog saveza. Mi smo na sve ove nepravilnosti ukazivali i pre ove konferencije za medije, kroz razne naše tekstove koje smo objavljivali na stranici Narodnog pokreta Srbije i svakako da ćemo i u buduće to da radimo. Šaljemo poruku sa ove konferencije svim predstavnicima lokalne vlasti, predsjedniku opštine, da ćemo za sve nepravilnosti koje utvrdimo da zloupotrebljavaju svoje funkcije, a do tih informacija mi dođemo istog trenutka da obavestimo javnost. Ovo je tek početak naše borbe i svakako da ono što su doživeli na prvoj sednici Skupštine, kada su se po prvi put, posle ko zna koliko godina, susreli sa javnom kritikom na koju nisu navikli i nije bilo prijatno da to čuju, imati u budući mnogo više prilike da se susretnu sa takvim stvarima, tako da ih ovom prilikom pripremamo za tako nešto i da ćemo zaista imati široki spektar načina borbe protiv svega onoga što bude mimo zakona i što budemo smatrali da je nedoraslo vođenju naše opštine. Toliko od nas, pozdravio bih sve medije još jedan put koji ste se odazvali ovoj konferenciji i sad izvolite, ako imate određena pitanja, možete slobodno da ih postavite. Već ste u obraćanju pomenuli da nemate mogućnost da u Skupštini ostvarite ono što želite zato što ste preglasani. Koliko u stvari imaju šanse građani ako imaju neki problem, a obrate vam se da dobiju, da ostvare svoje pravo s obzirom da instrumente u rukama očigledno nemate, na koji način ćete vi pokušati da to njihovo pravo ostvarite? Hvala vam na pitanju. Svakako da od samog početka ove borbe
ono što je opozicija u Petrovcu na Mlavi u poslednjih 5 godina, govorim u ime ovih ljudi koji sede ovde zajedno sa mnom, se odlučila da krene ovim izuzetno teškim putem, jer biti opozicija u jednom malom mestu poput našeg je izuzetno teško. Ne bih vas podsjećao na sve neke probleme koje smo imali na ovom putu i sa kojima smo se susretali, ali izbori koji su održani i broj glasova koji smo mi dobili stvorio je mogućnost da imamo 5 odbornika u sazivu naše skupštine i da imamo naš odbornički klub. Naravno da je zajedno sa nama i preostale 3 odborničke grupe, odnosno 2 s obzirom na broj odbornika, pa je to raspodeljeno da nas bude ukupno 3, ima nas ukupno 15, to je naravno nedovoljno da možemo nešto konkretno da promenimo. Svako neko razmišljanje o nekim korenitim promenama je zaista u ovom trenutku iracionalno, međutim, moram da vam kažem da imate tu mogućnost da javno im uputite kritike na račun njihovog rada, da ih gledate u oči dok sede u prvom redu je nezamislivo zadovoljstvo. Načini na koji ćemo mi da se borimo su upravo ovakvi, konferencije za medije, jer mi se u sazivu naše skupštine zaista nemamo tretman, apsolutno nemamo tretman kao što imaju lokalni funkcioneri, uzima nam se reč, ne dozvoljava nam se pravo na repliku i tako dalje. Zato je jedan od i razloga zašto ćemo da sazivamo neke vanredne konferencije za medije gde bi naše građanstvo upoznali sa svim tim nekim stvarima koje se dešavaju na sednici, znači konferencije za medije. Na početku naše konferencije doktorka Dragana je upoznala našu javnost sa time u kojim odborima mi imamo naše predstavnike i pozvala naše građanstvo da nam se, ukoliko imaju određene probleme, jave sa tim pitanjima. Naravno da ćemo nastaviti i sa raznim saopštenjima, sa raznim tekstovima sa kojima smo se već i u preteklom periodu služili i da ćemo koristiti te sednice Skupštine da im iznesemo sve one zamerke na njihov rad i mislim da je dovoljno za sam početak i da se čuje jedno drugačije mišljenje. Meni je zaista žao, ja moram u ovom trenutku da spomenem i 35 odbornika vladajuće koalicije koji do sada na sve 3 sednice Skupštine bukvalno nisu uzeli ni jednu reč. Tako da to govori o načinu kojim oni vladaju našom opštinom. Ne bih se osvrtao na to, vi kao predstavnici medija bili ste prisutni na koji način se predsednik opštine obraća svojim kolegama, odbornicima, koristeći kakav rečnik koji nije dostojan govornice Skupštine opštine i govoreći o nama u trećem licu, onaj prvi, onaj drugi, na taj način, koristeći to pravo da nas ne imenuju i da ne bismo imali pravo na repliku. Tako da, možda sam malo proširio svoj odgovor, ali zaista trudit ćemo se da svim dozvoljenim sredstvima, javnim medijima, tekstovima, razgovorom sa ljudima ukažemo na sve nepravilnosti koja lokalna vlast radi. Hvala.